Kemal gimnazije Ismet Mojzinović Tuzla. Projekat Škola zavođenja za buduće lidere bio je projekat gimnazije Ismet Mojzinović iz Tuzle i glavni cilj projekta bio je da mladim ljudima pokaže kako da kupi pažnju poslodavca, donatora, odnosno publiku kojom se obraćaju. Cilj nam je bio da pokažemo sve tajne biznis sektora. Pa prije svega mladi ljudi jačaju sebe, što je jako bitno u cijelom procesu njihovog usavršavanja. Također mladi ljudi dobijaju priliku da stupe u kontakt sa lokalnim vlastima, sa medijima, sa nevladnim sektorom i vladnim organizacijama, što im služi u prodaji njihove ideje, odnosno njihovom daljem djelovanju u njihovoj zajednici. Pa jako je bitno da su mladi ljudi aktivni, odnosno da se bore za svoje promjene. Samim tim što radi projekte i što djeluju na svojoj zajednici, smatram da mladi ljudi mogu uraditi promjenu, odnosno riješiti problem koji se njih tiče i da u svom tom problemu mogu naći sebe, odnosno izgraditi sebe kao lider.